ngai khoblei ki perlawan baru ke baju straban page ki video notis khwai hakane ka channel Nalari Entertainment te perlok sumba bar subscribe ya kane ka channel kenama pinam du ki webat ki video notis khwai ki bangan sapen mi kam sadin nak menta ki perlok ki baklam pada bar subscribe te perlok menta ngano perslem tong ni yai bet chakmat ka jinge ko khwai do kha ba en pen yai dai ba ti thaba bat ba di thong ni rangkan bat ki perlok kan jika kan dai hang te po mauliba maulandep kapung jong ikong Quinsina nong siang kan kapung kadon hakalenti na nong stoin syareng do en penyelekai habaro arteli kipung bat katarikan dai haka kandai tarik balaikos arja rapsan bat kapor kasedang nadu kandai bejem step bat penkuda kapor arsidang janmet bat kador jong kawe ketiket kalau nrus pa tangka siru yang uwe kwai te parlok mentatung ini pek ya ki price hakane ka jing ya ko kwai do kha hang ne po molong dep kalong kum ne first price unyo chilak sampho bat second price unyo silak tangka bat ka third price unyo lai hajar ka fourth price khasan hajar ka fifth price 10 hajar bat ka sixth price unyo hajar tangka bat ka price ka banyo unyo san hajar ka price ka bapra san hajar ka price ka khandai san hajar bat kumjur ka price ka bachipau unyo san hajar tangka te perlu rawan mentatung ini peji ki construction price hakane ka jingi kop khwai kha hang ne po malong dep ki don arthoteli bat ka construction price ka banekong kalong hajar ka ba hajar ka ba lai hajar ka ba sawar hajar hadukan nombar ka ba artho kalong bai hajar kawe ka construction price bat ya ki tiket na ka bentar nyo kirawan ondi hakapor lai beje janmet hakat pratari berapa pra hajar absan bat hakane ka jingi kop kwai dukha kan donru kalau kidro ha katai kasngi on sim jeng theo ya baro ki jai dokha om saban sa jeng bam kat bom pandai kapor ban kwai nalor ki dokharim babun ba on that thamai sasan kuintal haka chitarik berapa pra arja rapsan haka por mestep ondon kinong diwi bat kinong diknyang berada pikwa ban tip ki jeng tip ki bakam ya filaban pun hakine ki nombar bal ai harum te khoble sebun perlong rawan ngin se kendupat haka wepan ke video notis khwai